Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Novio, migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba ao vloe. Ao jokato jojo nya 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 dala Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba ao vlo novio. Migrena satanaba ao vloe. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo Jokato, jojo, nya, 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 dala Eʋegbe. Jokato, jojo, nya, nya, nya. Ajato jojo nya 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 dala Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba ao vlo novio. Migrena satanaba ao vlo. Novio migrena bosanuba ao vlo novio. Migrena satanaba ao vlo. Yo, miedo fiena amashama efien ndo kple Gbedodo me desiade minya be amocho teƒe vovovo miakpɔm ndo ya ndi ya efie ya ta miedo gbenami miaƒe gbedodo kata kwa miedo na mi abala mienya na agba ganye ya yike me mie ewona miaƒe miona be miva misrɔ̃ Eʋegbe ale be abala mienya na kɔsida do va yi me na miakple University of Education Winneba to Eʋegbe srɔ̃ƒea mie eda asi me alo abala English Eʋegbe we are collaborating with each other to teach Eʋe. Namia akwera balke ofia Eʋegbe mia na ha. Ta egba amadele miadoma ikenye nufiala gande lo lecturer cho University of Education Winneba Ghana. Ta manabe miada da nami nade afia mi yo da nami bereku Eʋegbe. Well, nyeda kana mi be egba ha nye kada mianchi na miasro Eʋegbe. Meva miasro Eʋegbe. Egba new nufiala dele miashi da Cynthia. It's a mere be there after our next interlude koa. Now I introduce Edokwe Nami. Yo Doc. akpe da nami akpe kaka ke nukola miega gbona ki mi baba ge ki ta mi atrogbo majiju abale English Eʋegbe na over we shall be right back. Right back, Yema. Ao migrena bosanuba ao vlo novio. Migrena satanaba ao vlo. Novio migrena bosanuba ao vlo novio.
Hello! On behalf of CEANA, in collaboration with the Eʋegbe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to CEANA 2026 convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that CEANA 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Eʋegbe family in purpose and pride. For decades, CEANA has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Eʋegbe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that CEANA is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Eʋegbe Association of Washington DC Metro Inc., we build CEANA 2026. Join us to make history. CEANA 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.ceana2026.org for more information. See you there. Yo, apenami, nukola kple nyasela, ta abe afi miedo ana mionto miesi afi mie ebe miegbona miegble be nufiala gã ɖe le mia dome, ta elafia abale dana miegble na, ele klalo alo ele ready, abale English oblone na be ya ava afieng mi egba ta ke danami bereku ke elegbo ta neda Cynthia ya be ekwongchong hota ke miana ne ogere miadome alebe ne wa adedokui afia mi yo ke nukola kple nyasela mi nyagata mi na da Cynthia mallet na aderoki afiami ta egbona nufialaga yo ta wezo da Cynthia mallet yo akpenami to we hello yo Bedaku mila nupo nyesema Maraku mia onufo samnye akpekaka network ekwele efudele fievie kaka mia no wom nene makwa ekare bende siade anyo yo nyatofe oh God yo ta wezo aketa wezo ake mie nkosa Maraku iji miagata milafia mie nkosa yo akpe mesebe benema de dokwenye fia nkonyenye Cynthia Selassie Mallet mele mfia le University of Education Winneba Department of Eʋegbe Education efimi mele edowole fifia akpenami yo akpe na nufialaga Cynthia Selassie Mallet be ogere miadoma abe nukola kple nyasela kata mionto mienyabe le Ghana la zado vie la fuma ta nenye be oten nufialaga
da Cynthia Mallet etan program efia gere mia doma ejo mia da pene alo mayema da nami ple da vero miracle alafuma Malavia, mamiankosam, yawedo. yo da miracle mi da pene da Mallet nami da Cynthia Mallet be o tan gere mia doma fia be ya fian mi Na Cynthia akpalo wezon kakaka. Yo, akpe Weva na dog. akpe na miao. Nyawe no nyokwi. Yeah, akpe. Okay, que maracu bia de le miashi ne da Cynthia afi ne waje wona ogoma. Auntie Mary, marakuka yigben. Ogoma so. Ogoma so. Eta ke da vero maracu atanyi ji afi. Magbona ken. My background keke nyama get motari. Give me a call some tao omagavon. Yo. Sister Cynthia. Wezon gazon ke maraku. Mion hamye la fi alaba. Miapa taroje nyeba. Mia vi o ke mie jire gbejia. Osru mia degba. Alaba ne mia ajocho mia. Alo ya fiare mare gbagblɔ ma ɔhɔ ata dui ka numata miero wɔna ya ko miaƒe ŋgɔgbetɔwo dze agbagba ŋutɔ eyi ne ge ɖe mia dome fia miexɔ miadzi be na agblɔ ʋegbe ƒe nuvãnyenye lui tae asixɔxɔ yi ke le mia degbea ŋu nakɔ ŋutsi vie ne xexame godo na se akpe. Yo. Akpe da vero. Makui. Eʋegbe doko mikpo ebe alumia dolawa mele pe asixɔxɔ kpɔm. Ta enyo fifia be ebe ne ma de ebe nuva nyenye ɖeka eve ɖewo ɖe go be amewoa nakpɔ eye woanya eƒe asixɔxɔ. Eʋegbe ŋutɔa egbeɖo wònye yi ke míaƒe amenyenya ele gbea me. Eyae wɔ mí. Eyae le mía kplɔm le míaƒe mɔwo dzi elabena nu yiwo ke be ɖe egbea ma ne mí nye eye mí le wo wɔma míaƒe agbea anɔ mɔ dzɔdzɔe tɔ dzi eye míaƒe agbe nu ɖe sia ɖe ayi dzi na mí nyuie gake ɖe menya o. Nu ka dzɔ hafi mele egblɔm nenema. Dekɔnu kɔnu yiwo katã le egbea ma wona be etuɔ mí ɖo, ekplɔna mí, ehena mí. Eye afi ɖe sia ɖe he mí ɖoa mínya le yi ke míakɔ anɔ ame dome elabena míxɔ hehema tso aƒe hafi va le yiyim ta mínya le yi ke míanɔ kple amewo gake amewo ɖewo menya o ta woɖe asi le egbea ŋu kɔ egbea kɔ tse ame bubuwo. Nu yi ke le veve ɖe le egbe ŋu eʋegbe ya wole srɔ̃m le eduwo me menye Ghana ko mí le eʋegbea srɔ̃m le. Wole srɔ̃m le Germany hã. Ta egbe ya ata kplɔ mí nyayi teƒe didi ɖe gakea menya o. Ta eʋegbea sɔsrɔ̃ edodo ele veve ɖe ana mí mabu o. Ne eɖo afi ɖe le nyateƒe ne mí ɖo teƒewoa nenye be nya sa ame ɖeka o nya do ʋegbea le afi aɖe koa ekpe be la kpɔ yi nɔvi. Nenye be menya amea hã o hã la enya be o míabeawoa ne mí wɔ nɔvi. Ta egbe ma ɖeɖea enana be mmebuna o. Na ame ɖe nya doe ko le efi ya wogblɔna be nye brɔ amia ezu woƒe brɔ. Tokɔ menye tso afi ɖe ke o hã ta ena be mmebuna o. Mí yi ɖe teƒe hã amewo nya na mí be ame yawoa eʋewo
mia Eʋegbe akoye enuma eya mi ko he mia viwo ha le mo vovo nu ta Eʋegbe edodo kple sosra nu veve o nyana mi eye medzebe mi da si le enu hafi o enu ko eva le totrom na mi eya ta o jebe ne mi tso don fifia ne mi kwe da be le mi awo ela be na medzibe mia viwo no va bu echomegbo na egbe nya bu kwa mia meblibo kata ha mi bu ta odi ovo le egbe amena mi ta enyo be mi denu ya ha tume be ne mi fianu mia vi obe o ma bu pe amenyenye le echome wede kwa mia wede mia se de fia akpe Amiato nyesenya. Marako miesi akpe yo akpe na no fiala ga Cynthia Tonto. yo alaba akpe na da verohana ife biabia yo da na mi Marako enya relation okay obeda na mi mamia nkosam tututu ta egbona ta abe alemi egble na nufialaga alo lecturer da Cynthia Salasi Malek alemi adoma cho the University of Education Winneba Department of Eʋegbe Education so she's a lecturer from the Department of Eʋegbe Education at Winneba in Ghana. So as we mentioned from the beginning, we want this to be interactive. So she's here to help us learn Eʋegbe. And we understand that there are various stages of learners of various ability, people who are at various stages of learning the language. So we have a comment session here. So please feel free to ask any questions. She's going to try her best. She'll be speaking Eʋegbe most of the time. But if you are here and there is something that you don't understand, please put a question there. We'll be more than glad to translate that from Eʋegbe into English. Yo, ta akpanami. Yo, ta Cynthia Marako ke elagbo. yo akpenami. Trying to share my slides. Okay. Happy Majegoma. Hello. Marako mi uncle some Yo. Miawa wana kui deku. Happy Maje and Fafia Gome. Happy mia get a so strong Mado Benami. Eye ma wede Eʋegbe me. This is the car Evedeta. Tamadueleke. Good morning, good afternoon, and good evening. Yo. Like me alone. Good. Miagbo is good afternoon. All right, so good afternoon. Good afternoon. Dana mini mesanko wolo. Po voice sama baba mo. Okay, dog. Melok be anamode. Oh, Marako Malone. Oh, yellow egbanlo. Yeah, good afternoon. All right. Marako is here. No fialaga. Berekwe merci. Yo. Nu ikeme wo fifia. Nu katutu onyeme wo. Marako Eʋegbe nami. Eʋegbe nami. Eʋegbe nami. No hiambe Eʋegbe nami ya. Marako ehia. Ehia. Susu kata hiambe Eʋegbe nami do. Mava. Yevuba to build rapport. Kadodo to hear connection. I like me blogging. Exactly. Nemi klama. Dama. Ke bubude. Oh, dana mi le nu pom ha filo. Mama o machi mwagodo.
Danami Maroko Atayi Alabe Aga Trova Alabe Atayi via Qua Trova. Susu kata melegbe dondo alo susu kata medogbe ado. Oba that the robe kachachi ava mia dome alo kadodo va amedome. Eglobe connection ke bubude. Maroko Oba Bubu Hanya ya Bubu Hanya Enya Konuha Elabe na yire made gbo ajeba na bia ale amale afi aje enwu ogom tututu bijagbata lego ya me eyike mi na mombe mafia nde do hia kokoko be madogbe hafi magede nu fafia ma Maroko ehia obe enye ngike ele eve nguoma makareji be ehia be na adogbe ne le wona alododo yo nwu la ehia be na bia ota beleke tafale maha ta esia eya hemiva mia penu sosro me egba mia sronjo Gbedodo pele greetings and responses me wede Eʋegbe me la bena nsosro ya mi wena beginners so ameyoke legbe sosro gomeje ho menyande kechogbe hu tani me va dogbe ale Eʋegbe ma o mata adona mo eya ta me wede Eʋegbe me hafi ben fifia na mi sre for de Eʋegbe ma eyi bubu na yebe me van fia va ni me gale Gbedogede Eʋegbe mo me nya be osro Eʋegbe me tota Eʋegbe me toko ma me ma do da mereku emeko na mia Maroko emako akpe da verokle da nami Maroko Miracle miesi naname yo Tonyava ke merci Miracle I don't know. Maroko Slide out jam. Maroko slider yema Okay. All right. You. Akpeta egba. Oh. Mi asroncho Gbedodo pele gbelonlo unti. I don't know why you gbelonlo etoto eike ogede efia. Kaka mi ayijine nema nenebe enu atra me vombe ngogbe a Eʋegbe font ni okata o le totroge kake mi ayiji. Yo, so the objectives of this particular lesson nu ike mi asro le lesson kelele ma or after this discussion me le mokpo be nyenusron la wa nyeple nyenusron la kata will discuss cultural notes related to greetings. If you have Gbedodo nububu oge na deme menye adogbe ako ajo nu yoke awo ple nu yoke ma awo le yi keme awe le ple yi meke ma awe lo ajibe misre ale bena nenye be eva kpodoku le ebenigbaji anya nu yike awo be o ma po ameju o ma po globe o ameya me chida fe ta ejibe misro nu ma o he ai ple Gbedodo ale bena ne be mi va yi edopa mi awo nenem nu ma o nu bubu he yike mi aga sro le nu sosro ya ma mi asro ncho nu yo ke mi azan nya yo ke mi azan le Gbedodo ple gbelonlo si ama mi asro ya dutu na o ale bena ne mi Gbedoba ya do enyu de le reyi nwi tome. So we will use vocabularies related to greetings and then we'll practice greeting people according to time of day. So let me strong vocabularies of nya ovwa ni atonu ome leka do gbelere yike leka do gbelere yiya
leke adogbele ya so kaka mi asronu ya vobete ajebe nusron la nyewa watan awonu eton ya wo yike medede go nyai eji nyanu gbanto ike mi ale nkuda wawenye cultural notes ike our norms ike le Gbedodo le nyape Eʋegbe ame mi gbele hoho be greeting play a significant role in the Eʋegbe culture, and it serves as a way to show respect and then establishing social connections and then maintaining harmony within the society. Tanenye be ekpamede hemedogbenewa miabuo be enye bevu alo amemabula alo nanemi be Gbedodo a mi wonebe akode amebubufia ta devi makpa mechichi ajele enwuko madogbene elanya mio ejebe na toda ma na dogbene then Gbedona ma menye be efia be kobe na bia amiepe dodotas awo ena eya emi akoje jedodo bubuo gome nebe nyade la siwa etuama egbe adonegba hafi ai Gbedodo bubu jedodo bubu oji neme wenene mawa mi ayonko na obe awa meya echigbe ta Gbedodo a epenyawa osobo. Then we are saying that greeting eases your integration and acceptance into the community. Nenyebe edo amedome tepeyeye he to kwenyebe edo ejelamo vai egatrogbo vai amiowa umeleho gedo odumo ela bena ebuo be belo pomde nanekemo mi agble nenema mi bunele ebenyigbaji be o ke ameyade do kwabe enyo mita gbe ha ma donami wa kenena never jodejiwo echomegba o ma dodejiwo a honawo eyata Gbedodo a elevevie nyepe ebe nigbaji hey de ejia all right hey de ejia Gbedodo a devi mekpona amechichi abiebe how are you aw mele mia ebe awodomo because mia ebe wa we respect for the elderly and then for people of a higher status is highly valued in the Eʋegbe culture ta bubuma mikwe enade miape Gbedodo me ta ne wo devi evale amechichi biabe how are you alo efua le godo me kra le afido kra ma bia be cho mi ko devi ya me ho he kra ogbelone ta mia lehe ya me da sibe devi a makpa mechichi abiebe efua alo how are you let me get them mia nyale ike devi a adogbena amechichi then la peme hafi ekwa mejura ma joba mejura na dogbo ejebe na do wezona ma na naizi wanwai hafi amejura adogbe eyewo ha alona amia le evema ne le Gbedo alo ne be adogbe na me eye kuku le tana wa ejebe na de kukua le ta abe devi ene le Gbedo na mechichia ejebe na de kukua le ta hafi adogbe kake menye be amechichi dogo devia amechichia ade kukua awo devie ade kukua le ta hafi adogbe na amechichi alo ameikele do kwe koko ade le miape nutu oma ejebe na de kuku le gobubu me ha amode na afopa abobo alo ade tain videku adogbe okata de bubu tepe ta kwe mi le he ma wonda tanenye de devi ekpo amechichi Gbedodo ko eto me wanane ko edogba ko ejoa ni akpo be
mebuna amo ta ejebe na bobota hafi alo abobo hafi adogbe na amia le kuletawa adi nenye afokpa ya adi le kobubu me ha nentuo davoda a nuka ona odidi na avoavie to the elbow level afi adogbe akpobe dokra odidi na avoa gabobona dokra odidi na avoa de na afokpa gabobona afi donagbe okata bubu tepe nyawo kwe yatae numa okata le jojo ndata nenyebe evado ebenyigbaji mewo numa opede keoa biakobe au devia ebu mesroncho laugbo eye devia makpo amechichi ado asidabe elasina amea abegbedona me eneo epe hatiwa watando gbenenema gaka devia mado asida ana anbe elasina amechichi nenyebe devia dogbevo eye amechichi anto beo ya nasi la no nye amechichi anto do asida devia atana sifa but then I bet devia na you have to initiate greetings with elders, but you cannot initiate handshakes. You greet people first before you talk about anything else. No matter how pressing the issue is, you first of all have to greet the person before you go ahead to say whatever you want to say. And then I think you have to bend while greeting an elderly person. Cultural note wawenye mao jebenemile umede asi hafi aide bedona amepe babia adelia Maraku makwabe mia kosem tishia. Maraku mianko. Oh, okay. Sorry, baba. Okay, akwe. Gonna be some of the reasons why now why we have to greet well and what I was trying to say was etiquette. Just like you just said, for etiquette's sake, you have to. If you don't do that, they won't think you are respectful, and that's a lack of etiquette. That's what I was trying to say. Thank you, Danami. Akpe. Sounds good. Hello. Very interesting. Okay. Kane babiade kemeliwa. Mi agede instruction me fifia mi lenkude cultural norms so notes muta. Fifia mi agede Gbedodo antomento. Akpeda benya kawe mizana le Gbedodo me. Le eve ma nya eve wa mmedonagbe akọ reyiyi akpọ dagaman be kugave tamile ndome ekugade tamile fi au menye ya emia omizana le miape afitonagbe nuike mi kpona hafito agba anye erea eleji erea pe nonome klepe zozome pe jejema eya ebiawo kpona hafi tona ta le mi ma yawo eyi o keme mi do ogbe kon a mi ma o de eyi eneme le ebe me banto a nenye be ria eje ndikan cho fofome o akpobe area eje aguja mizana eyi ma mi pona amesia me for with energy level very high amesia me jibe ya wodo akpobe atmosphere pété le calm ayame le cool ndesi ade fabo ko akpo area le jibe eva mesenwa eya mezana then no reyi bubu ha enye be ria zoka ka fifi akpobe eleji le bubu nue fine at that time you see that the day is in its full swing akwenta akpobe no area eleji blibwa ke mido reyi bubu Gei bubu ha akpobe ya egale dididi ele totro fifia edidi bobo vide mega senene mawa ha epe
Gbedodo ni hafi fifi anekpo be ya edoto maga kpo ya leji wa no bibim nene ma ha ya ha pe yi eli tanemi gede ma mi akpo yi ene panto enye ndime ma nyere yi ke riaje mesan ele boko mesia me fole pa gbendi wona o me do me ilao yina do me suku ilao yina suku a eyi ma chofo fo me kakavado acha ko bega we de ke ple minute bla ton voici que ma o me ga we eva ye mi dona ye anye ndime kimi na mi chole ndima kaka ga we eva akpobere a elegy le bum sese ta fima yami glona be mile ntome sorry never font so o change le energy by mile ntome that is midday ke nenye be mididi ere adidi alo etro yina let's say ele transitioning into the evening la mi blonebe retrome. So you see that the sun is winding down slowly. Ta if ma akpobe weather ega le sene ne mauta mi yona rei ma be retrome ta ejena go ma be ga to pla fa cover be ga de maume yenye late afternoon retrome ke choga de akpobe o area edoto akpobe amesia me gbocho dome de ta mesia me wo kata over la pemele ame yo ke wa ponu le npo mojia o le pon ame yo ke wa doje ple o pe pometo wa o le de ta mesia me wo do o le ga me jobene alonde never fio kwa me yo mula ya e ya mi yo na be fia ime tare yi ya wa we mizana chodona egbe le Eʋegbe me mi achọ deka akpọ ụda lendi ma biedona gbebe ndị ta morning greetings lendi ma biedona gbebe ndị danami ndị gbenami se Indi Davero left ma. Okay. Ta atando bebe ndi alo ndi nawo. Ndi nawo ta dawo enya amedeka na kwa amedeka singular. Na kwa amedeka you use you wo. Kake ndi na mia efeba me osugo. So they are more than one, plural. So you use me. Ndina me. Ndina me. Ndina wo. Ndina me. Ndina wo. So amedeka ndina wo. No amedeka ndina me. Ke mi gatanglo na be ho. Ndi ho. Ndi ho. Ndi ego mama. Ndi alo nenyebe osugbo danami nenyebe osugbo de mi be mizana enyaka nenyebe ami osugbo mi tanebe mebe maza mekwa moza amosugbo kake mebe maza ndi leke magble medekuku me eka maglo medekuku medogbo nenyebe ami osugbo nenyebe ami osugbo mi gbobe no osugbo mi zana mi ke nenyebe mebe mande ndi kake ami osugbo de beje mako mi de mede leke magble okay in miho ndi nami very
good, very good, very good, very good. No. Really? Okay. This is called conjugation. Conjugation. Yeah. Conjugation. Yeah. All right. Miko. Ndi. Okay. Miko. Ndi. Tami adogbele ndi mebe. Ndi alo. Ndi nawu. Nenyeba medeka. Ndi nawu. None owu amedeka mi aglobe. Ndi nami. Ndi nami. Mi agata aglobe ho. Ndi. No osugba mi aglobe mi ho. Ndi. All right. Biadelia. Leku mia ko yi doc bona na wa na me na intelligent biada. Yo, Bessie. Because I got that one right, so I think I deserve. Yes, we all deserve something. Even if it's a commercial music, we got it. Okay. No problem. Yeah, akpe na nufiala ga mi strong get ogba le ifang shom ta mi gbona pi alabe yeah lafia we shall be right back abalogun le Eʋegbe man English on no reviendront to the suit obani must français gbanyo ta abakama must ma ta mie enfogacho CEANA CEANA nwi ya gbona mi otomi ya be ekwe ya ma mi Gbedodo le Colorado Loveland alo woni gbaji le Colorado ekwe ya Canada Ghana. Hello, on behalf of CEANA, in collaboration with the Eʋegbe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to CEANA 2026 convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that CEANA 2026 will be unforgettable. This year's theme, preserving culture, inspiring generation, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Eʋegbe family in purpose and pride. For decades, CEANA has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Eʋegbe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that CEANA is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Eʋegbe Association of Washington DC Metro Inc., we build CEANA 2026. Join us to make history. CEANA 2026. Honor the past, empower the future. Visit www.CEANA2026.org for more information. See you there. CEANA 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. CEANA 2026 DMV. Abale mi on to mi na la gare Nufialao le Ghana Department of Early Education. Tala miadoma ala ben fiam micho nui nkatai miedoa Eʋegbe namado Gbedodo nedo guame na dogbe nama nkate miwonedo ta elafia ta egabavage abayi ife nfiafiaji nui amiekpofia Gbedodo alo commercial ma echo Colorado Colorado ama Gbedodo CEANA to Eʋegbe to kata le kika mo Gbedodo le Colorado te fade oyona be Loveland alo Longonyigbaji yike le Denver gbo ta ama afumai
ta yemi koya na mafle o agbanla vi alo ticket areka merekuku na atere agbanla jikla ji alo na ide moji eye na fle o nwi ala bado vivi na nto ala be pe ya ma obelon onyi gbaje ta Colorado to o vegeta pama ikenye te fada o yona belon onyi gbaje ta mi pogera bela ke oyi mi trogbo mi la shioma Yo. Akpe. Nyawede. yo akpe Kemi aiji. This one show like mi adogbe. Le ndime. Nebe edogwa ama. Le ndima. Like adogbe. This one show. Kemi nami gede ndome. Let me put it down. Le ndoma. Midona gbebe. Ndo. Alo. Ndo nawo. Alo. Ndo nami. Lenyebe amiao osubo. Owu deka. Ndo nami. So we are saying that when we use wo, it means we are greeting only one person. But then when we use me, we are more than one. So let's take note, please. Ndo nami. Ndo nawo. Ndo nami. Then ho. Ndo ho. Ndo. Alo danami. Mi ho. Ndo. Ndo. Akpe. Miho, Gbedodo, right? Akpe kaka. Mihondo. Yeah. Kanamido retroma. Medibe mi anyabe amado wa minyabe Eʋegbe a betagbe o vovovoli henye dialect o mi glona o le vovo tale godo ma mi atanse wo tro la fide o be wo tro alo retro na se wo tro pe retro o kata late afternoon penya ko glom o le ta nenye be ese wotru a le Gbedodo ama mi dona gbe a be ela be na mi glo be ewo a wo la henye re a mi be ewonuka ele dididi ele lelem ele totrom ta mi be wo a ele alo wo lale nene mai ojebe neno kaka le nu popo chochwe ma la hele a lala nwa egena ta eva zuna wale ta amadowa odo nebe wale kaka amebubu ha nububu ga jona de o ple a ma hele fi ma henye o a nububu ga jona de eji le Eʋegbe ma mi glona be gbedidi efe ma wa o license le jojo le fi mata o nyuno de o no meta de o wododo no jita o gen egbe di bubu eva hona de tefe henye o ta le godo ma mi ase wole le godo me ha mi se na wale ta na ebe mi dogbe le late afternoon na mi do na ebe wole alo wole nawo alo wole nami alo ho wole beglebe atanse la me bubu do ha fenu be ho wale nawo wale nami alo wale ho
wale okata late afternoon pe Gbedodo kwele ejihim atamina nemia alenkude eya aha babiade lehe mawa. Beleku ata Hello. page ata akọ page wale legia. It was there before. I'm trying to change it, but I don't know what is happening it's not, here. okay. That is why I couldn't change it. We all understand. Yeah. You know, it's this, my screen, everything is off here. I don't know if it's the internet. Please, can you see me? Everything is off here. Yeah. I think I can continue. And everybody knows. Sorry about that. They are international. They are so international. What can they say? I mean, hey, we are the show that brings the whole world, you know, by speech to them. So they understand if we don't have sometimes. Okay, very, very sorry about that. But it's good. Okay. Mi be wale. Kenenye be mi do fiaima. Ya do bebe. Fien. So my screen is up. So fien. Hello. Fien now. Fien now. Hello. Fien nami. Fien nami. Hello. Ho. Fien. Exactly. I remember. Your student in here. Good. That very Marakumato. Nenyebe edogo amadele retrome leke adogbe na amea. Wall. Alo wall. Kowale. Alo wall. Akpe. Dog elefuma. Don't much akpana mulu. Oh, sorry. Let's put dog elefuma. Dog. Maracu mali no fialaga Maracu madal chile. Nenyebe edogo amadewo le ndimede leke adogbe na o. Maracu Gbedodo no be Maracu mikondi. Miho ndi davero kele ndomede leke adogbe a. Maracu agbogloga miho ndo. Miho ndo danami edeleke agli. Fiaime leke adogbe a. Fiaime. Evening. Miho. Oh, man be miho fiaimo. Miho fiaime. Man ko fiaime. Man ko me akobel. Okay. Okay, fiaime. Just a regular. Then I go one back. Looking at the cocoa anchi. Then I bet Magak blow Emma. I'll ever fiaime. Ye aglo melebe. Megacom me velta. Na webe fiaime. Megaval. Okay, fiaime. Yeah, fiaime. Yo, Kenya Newa walema imagine ya goma, you know, morning, noon, and night. Like I'm quite a few people there. All near wale early. Like omenya wawa. They don't say they don't know how to say it. They say omenya wawa because I think it's a series of the way you go back and forth and go back and forth. I think so. Many people say that,
One day we have to study it. I can see so I call Wale. Marco Wale. Wale no nye no do le kavama anyemi akpon la ha afia ga kpon le ke mewe ga ke na ke me jejem le fia ota de ku be to ta fla jele ne mata enye we o kaka e ma gbe koko le etame ta bazu wo le ewa ele ewola le abele ikemede ma be wo la le kake nu go jode gbedidi a oji ka over trobazu wo le na ku mata ya Fine. yo Yeah, kuku no fia la ga yiji. na ku ba bia de temengale wa No, okay doctor ya ta pura kama na mia. yo akpe Ya ka. Remi dia dia ga. Apre na no fialaga obe mushroom gede egba ali madogbe pleto mogata fia manyale odogbe ta makario mareko maganya koge be nyimanya gbedodo ta yo ke nyega gbona pi yo akpe penam Nyega gbona New vocabulary, right? Mi vogbo ma e kanawe. Dauma nya flidio mi vogbo ma e kanawe na vogbo ma e dauma. Vogbo ma e dauma nya flidio na vogbo ma Hello, on behalf of CEANA, in collaboration with the Eʋegbe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to CEANA 2026 convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that CEANA 2026 will be unforgettable. This year's theme, preserving culture, inspiring generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our
our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, CEANA has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at the Thursday North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Eweland. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that CEANA is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build CEANA 2026. Join us to make history. CEANA 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.CEANA2026.org for more information. See you there. CEANA 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. CEANA 2026 DMV will welcome you. Yo, ape na mi. Miawe, miawe banko. Miawe, ena miawe. Nyeta pena Fialaga. Cynthia, Salatu Male. Yo, take Danami, Verogia Polio Adume, Akumai. I came here by your call. I will give Abu Guademi, Abu Guadema. That You were able to slow down or stop and start time. Ramapakra Hayam. Yeah, man. Rupia Lagare Mabarako. Don't feel like I'm a crowbar. Are you going to give Abaja or Bobo? Agbaja, okay, you okay. Bobo, a short one. You Agbaja, yeah, gonna. Nalia Truga Boy. Alabo. Come on. Short one. It doesn't have to end, go to the end. That's Cynthia. Okay. Okay. I got the trigger. Zado. Yeah, my chin will go down here. Zado. Nyonyo ma pokpa ota jipoka onami ya hakenye anyamenya Nyoma pokpa ota jipoka ni ba maraka ataka to Yesu panyonyo apanyonyo atobara magalio Nyoma pokpa ota jipoka ni ba maraka magalio Nyoma pokpa ota jipoka ni ba maraka magalio Banakpo apanyonyo atobara magayo Nyoma pokpa ota jipoka
Obe nufiala miapa nufiala ga egevieta ke mereku da nami kle da vero mereku anyadele miashina miapa nukola kle nyasala. Kadami ala boy. Oh, Neda Kpena, Oga Hedemianchi Egba. Hello, and Epe. Is it Hedemianchi? Hello, Hedemianchi. What Hedemianchi Egba? Once again. You completed that we can add it. Just go ahead. Oh, okay. My sound is not very high today, so I couldn't hear everything. Oh, okay. So Miadak Benami Kaka as usual, and we hope that this continuation of our studies is getting better and more understanding too for the variety of listeners and watchers. We thank everybody for coming tonight. Anya kata kwe mama chok badadagara na miapa nufialaga da Cynthia. Bla Dr. Onyo bla danami. Ba miena ban wonaya. Uji ingbe shagba. Nyata pa domanya ono. Tana mara won kola bana kafi. Tamia weto. Ka miapa nufialo kata la university amala. Hanya suku koko la Ghana. Ale mimi show tere miang ko wawe do maga didi miang. Mi waga wa ingo ba. Akba na. Tao ba Sister Cynthia agbo. Hello. That's Cynthia meten trogbo. About like mi to mi nya pa nu kola kle nya sala ona. Nya be obe ekaya ke to achafo afina be mo do nyu abe internet alo ple mo fonu ple tomo do ma obe kuhia de kuden ta na be madom nyu ta yena be na pa nu fiala ga Cynthia mai odogole akaji ta matanga ganda nya domo ta dokuma ba manane manya ya ke nyo mia da pene ba aleke ova odore mia nwane abale dana mi kla da veroglene nye da pene ne da Cynthia Mallet kla the Department of Eʋegbe Education, the University of Education, Winneba. Okata. Take miaga dogo koshida bonama miaga doga miape wana ojana gomacho afiragbe vase de mamedagbe ta miape wana ya yenyana wana mamlia hafi koshida wunang ta akpe mieji maupe jobanyo kata na mashama miaga dogo yo akpe Miaga dogo Lufialaga Decom but me this week okay he sent us somebody to take his place and that's perfect, and I think they're all going to come through for us to know all of them. We also missed him this week. I got trogbo we ke tamiane adaba fufu deka de oba yife
Yo ife kao tiam ale awo geremia doma ka chacha wo Absolutely. Ela ba mapota na ponu fia fi mie yi Oh, kuda yeah, but it would all yeah. come because there are plenty coming. Plenty. Yo Yeah, Yeah. yo akbana mi nyawi do. yo akwana mi gata akwa da vero akwa da nami ala yamabuja pe maola gaka abale o etede nguyang ta yena o bagere mi adomado ta mi kwebe yamabuja pe maola ala ba da vero ha la domaga ka yema mi kwebe la huma gaka gere mi adomata doa nana ma o nema la be yoga ta mi gata lem plashi oba mare kamala agban vuvuna la ngota mi gata mi poshiden na wanyo yo akpena mi gata ke mi agadogo mi dogbe You. How you say? Ao mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo. Novio, mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo Mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo Ao jokato jojo nyanya dala yesu rekwe jokato jojo nyanya under the theme jokato jojo nyanya dala yesu rekwe jokato jojo nyanya 3371 East Chester Road in Bronx, New York 10469. Time 8 p.m. to 2 a.m. Remember, cocktail hours start from 8 to 9 p.m. sharp. Tickets are only going for $80 for adults and $20 under 13 years old each. To reserve ticket, please call any of the organizers on the flyer. Come and let's dance the night away and raise funds to support our student excellency. We have raffle tickets on sale at $10 each. First prize, air fryer. Second prize, juice blender. Third prize, consolation, and a few other mystery prizes. This will be a night of forever memories. See you there. Sanuba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo Ao jokato jojo nyanya dala yesu rekwe jokato jojo nyanya jokato jojo nyanya dala yesu rekwe jokato jojo nyanya Ao mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo Ao mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo 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 Mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo Jokato jojo nyanya dala yesu rekwe jokato jojo nyanya Ajato jojo nyanya dala yesu rekwe jokato jojo nyanya Ao mi glena bosanu ba ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo novio. Mi glena bosanu ba ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo
Ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo novio migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo 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 migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vloe ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vloe ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo 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 migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo novio migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo